Munşaga. İki iş kuşka jiti anda sizge. Koyunlarыңına soylап alıp geldim. Şalkan kebikler. Munşaga koyunca bindi ul. Jara evet bula. Ömür boyuna өлелер üstünde өскен ағашлар бит ул. Жанары шуларга еріп қайтсам, қорқам. Тірілерден көріксін, жан имеш. Үлдің мі біттейінді удобрениеге еленесің шул. Баязид врач, анардан сұра. Жанны көргені бар ма екен кіші ішінде? Мен қорқам. Мен қорқам. Мен қорқам. Мен қорқам. Мен қорқам. Şişer gün yuvalıp geldik. Yayık alıp kaytan. Sen sataşkan deyip yine gülmeden eklep koyadı. Azıp tuzlu şu yatalar şurada. Günler boyu çıkadı çıkalmış şeyler kırtıp boyuma sıramış. Kursiye bana da kim bablar. Şol zifada yerleşken hazır. Burhan bu arada kabirke yaptı da benim rası yok. Yurt kalmasaydı yurt. Yunay, nereye gidelim kızına? Nereye gittiler benim oradan? Olmaz. Yine biri yaptı. Neydi? Neydi? Arale, senin Kalimullah'ın da ziyaretçi startı kalından. Şiine dregelerini jiyip, ziyaretçi startalar, elinci traktörler bilen bütün ağaçlarını üstüne sürücüler. Ey Allah'ım, şunday notur, urman yolu oturan ağaçlarını kesip, şeref adam bilen, süre algan berecini. Bundan bir ağaç, düğünden bir ağaç tırpayıp duran, ey terlerimize, ey Allah'ım. Sonundan şu ağaçlarını üzleri satıp yürüyecekler. Fatıralayındı, Allah'ım uçamadı. Şu tınlı olan kişisindeydi indi. Hazır biz utunun beyesi kıyımlar, olalar, onlar üzleri şunu getirip de verirler, gizip de verirler. Böyle yokta akşam bize sulayıcı deyler. Allah ey Allah. Bana de Kavan. Belki o altına şey kadar. Haydi. Kiminle adam. Haydi teşekkür etmesi. Peygamberimiz. Onlar oradan böyle sataşıp yürüyorduk sürekli. Haydi. Karayla, midem koyacağım. Bizim uzatıp duyarmın değil. Eğer istağın bir kat şey işik bulması. Yok, rahmet. Bu tırda değildi. Tırda koydu. Rahmet. Varası da matur oldu. Varası Oyun mu süresi? rahmet. Günü boyu ayağı ısıtıp, oradan sızdırıp, yüzümüz bir gelip çıkıp şıkkına koyduk güzeli. Parayla onu tutturan, biriktirgen sen para. Sevizlerle bir bitireyim olayım. Sevizlerle yüzümde tutma, sevize okusun dedi. Buna parayla olalım okusun dedi. Yani okudu desin. Rahmet, eyvallah. Zeynep abla. Ne kuş deneş. Şey içersin.
Bileme. Birgelep şey içeriz. Туймазы театрын бек жаратабыз. Электен үк біз Туймазыда яшаган едік. Ол театрда болған бар көп тапкыры. Бұл театрны бек жаратып, күтіп тұрабыз мұнда. Күтіп тұрабыз енді. Мана болғанса алар мұнда келген сайын біз бұл театрны обязательно мұнда келіп қараймыз. Міне шунды шекке барып жетмәгіз. Өзіңізде сіз бит туғандар, сіз ғаилә, сіз бір ғаилә болып яшисіз. Шуңа шушы шекке барып жетмәгіз дип әйтергә телидер моны автор да, һәм дә инде безнең режиссер да. Шуңа соңгы елларда бездә бик күп комедиялар булды. Без үзебез дә драманы сагындык. Артистлар белән сөйләшәм бит инде. Сез ничек улы, сез ничек карыйсыз? Андый спектакльләр кирәк. Чөнки халык килеп кенә онтылып, көлеп китәләр. Аларга да шул әзрәк җылап аласылары киләдер, уйланып аласылары киләдер. Шу образга якын булган кирәкле изюминкасын табасы килә. Шамасын бүтән рольләргә дип инде бүтән башка әле башкарган рольләргә шатмаска тырышасың. Изләнәсең инде, укырга туры килә, карага күп нәрсәләрне карага туры килә. Әти үлгәнгә дә 3 көн үтте. Типсә тимер зәрлек кеше иде. Нак бәргән инде аны. Менә бит, күрәчәгең булса. Хлеб заводтан заказывать иткән идем. Булай зыянлы булмады ахрысы пироглары. Рәхмәт яугыра. Бик зурлап уздырдыгыз. Бик матур булды. Менә бит. Борһан тезеде үзегенә рәхәтләнеп яши алмады. Губернатор кебек кеше иде бит. Безнең әти мәрхүм дә зур иде. Шибәр иде. Йортыбыз да менә шушындый зур иде. Түшәмнәре бейек, тәрәзәләре зур. Эй, тулымыш иткән бала чага иде. Бер мәл килеп берсе бер калмады. Таралыштылар да беттеләр. Өйебез дә тузып юкка чыкты. Ияләре качкандыр инде.